Lider, geldik, 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 lider. Hurmatli qo'ldoshlar, tinchlanamiz. Hurmatli qo'ldoshlar, tinchlanamiz. Hurmatli qo'ldoshlar, tinchlanamiz. Hurmatli Qirg'izistonliklar, bu yerda turgan bizden rahmat. Yemin tinchlanali. Hurmatli rahmat. Yemin to'xtaymiz. Hurmatli Qirg'izistonliklar, hurmatli qaydigar emas jarandar. Bunu hozirgi chechim bu bütün Kırgızistan'ın jеңişi emas. Bu Kırgızistan'ın jarandarının özünün adamlık hukukuna, özünün şaylovçuluk hukukuna eye bolgondugu jеңişi. Bu Kırgızistan'ın elinin jеңişi. Bu jеңiş köp nersege dalil. Elden ötken güç yok. El gana beyliktin butağı. Elдің ғана қалаусы атқарылышы керек. Бейліктің қандай бұтағы болбасын, елдің қалаусы менен жүрген ғана бейлік күшті бейлік болады. Мына азырқы чечим дал ошол елдің қалаусын, елдің тілегін қайрадан елдің қолына қайтарып берді деген ишенимдебиз. Мен сиздерге Кыргызстандын жерлеринде, мына Россия аймагында, Қазақстанда, Türkiye'de бардық жақтан бізге телефон çalып атышат. Сыртта жүрген біздің қырғыздар. Біз менен тилектеш екендігін, біз менен бірге екендігін білдіріп отырышат. Мен сіздерге терең таазим етіп рахмат айтам. Мұны ол жерде 9 saat, 10 saat су içпей, тамақ içпей, өз құқығымызды өзіміз қолдаймыз деп, біз құл емеспіз, біз адамбыз деп тұрған сіздерге мың рахмат. Құдай қаласа, bütün Kırgızistan бұл елдік партия. Елдік партия парламентке кирсе, жоғарғы кеңешке кирсе, мына ушундай болгон алешемдиктердин барын токтотабыз деген ниетменен баратабыз. Биздин тилегибиз бир. Биз ушул жол менен барабыз. Себеп маңдайыбызга ушул жолду жазган. Биз үчүн эң чоң кызмат касиеттүү Кыргызстандын эли үчүн кызмат кылуу. Biz bunu geçen degen жылдар boyu dalildep keletabız. Ошондуктан могул жерде элдик генерал деп кыйкырып атасыздар. Мен ал жактан чыгып сиздер менен сүйлөшө албай аттым, бирок угуп аттым. Элдик генерал деп мына Курсан Асановго, элдик генерал деп Өмүрбек Субаналиевке, элдин уулу деп Исхак Масалиевке, бүтүн мыйзамдардын атасы деп Ишенбай Кадырбековго, биздин жигиттерге, кыздарга ушундай ишеним айыртып отурган сиздерге миң жолу таазим. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми урматтуу замандаштар, урматтуу колдоочулар, ачкан курсакты тойгозсак болот. Жыртылган кийимди бүтөсөк болот. Суусаган курсакты суу менен сугарсак болот. Бирок бул дагы бир жолу далил. Өз укугубуз үчүн өзүбүз күрөшмөйүнчө, өз тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшмөйүнчө, биздин колубузга эч ким укугубузду же тагдырыбызды колубузга салып бербейт. Ошондуктан чоң күрөш алдыда. Чоң күрөш. Мына бизди баягы күлүктөрдү кой берип койдалар. Бир жумадан бери Кыргызстанды кыдырып жүрүшөт. Биз тушалган аттай болуп турдук. Biz kişendelgen attay olup durduk. Бирок, Kuday buyursa, ertenden başlap biz dağı şayloo prosesine
толық қанды қатышабыз. Biz belgilenemiz. Rahmat бар olumuzdan. Hurmatlı. Rahmat. Men köpçe söylemem. Toğa tercihini aytayın. Bugün hurmatlı mekendeşler, hurmatlı tuğandar, hurmatlı Kırgızstanlıklar. Adakam kimsen başı hazır aytты. Adakam kimsen başı. Biz tuş algan jokpuz. Biz 3 gün, bir cumanın içinde Polat kanday kurçugan bolsa, oşanday kurçuduk. Adırgı uçurdan başlap, bizden agitatorlar, bizden штаб, her bir Kırgızstanlıktan üyünde bolat. Bu bütün Kırgızstan'dan meselesi emas. Bu jalangıda, jalpı elden, Kırgızstan'da kanca ulut bolsa, oşo bardı uluttun meselesi. Men bağdaşadım. Akça, bilik bul ketet. Bırak adamlık kasiyet kalan. Men çindik üçün aytып koyayım. Bugün Saykal kız Kurmanjanda satqa dep atıran ayttık. Hazır men açık aytып koyayım. Hurmatlı uşul жерде turgan tuğandar. Mına bugünkü sotdagı, anaradagı, bul dagı kız Saykal eken. Sottun bunday çeçimi men 2 saat burun sındadım ile. Hazırdagı gerek bolsa sındayım. Biroq birlikten kiyilişmegeni bilindi. Sen çındık boldu. O uçurdan paylanı men murunku kesipteşlerime, keyinki kesipteşlerim sözsüz bolat. Sözsüz türde kesipteşlerime çoğun rahatçılık bildirem İçki İşler Ministrliğine. Jönököy hizmetkerlerine, yetekçilerine. Sizlerge çoğun rahmat. Sözsüz türde adakam kimsen. Çekiş bizde bolat. Memleketlerine, varlığımızdan. Hurmatlı qo'llovchilar, provokatsiya qoldirmaymiz. Qanday kelsak o'sha yo'limiz bilan ketamiz. Hurmatli qo'llovchilar